Khovela shileng me COVID-19 laka Mizoram himna turin tun thlani somthum pakhat thleng Mizoram azirna in le mi pui pun khom na ang chi te kharlai lokri ani don. Congress Party in COVID-19 laka inven na tur le henat na in Mizoram alo thlen pala in enkol na tura Mizoram sarkar malak na te andu khoblo hle ti an soi. Zibai ule tun ha chanchin kim changzokin Khovela shileng me COVID-19 laka Mizoram himna turin naktu ka changa tun thlani somthum pakhat thleng Mizoram azirna in le mi pui pun khom na ang chi te kharlai lokri ani don. Mizoram University College School Anganwadi le preschool zongzong khari turani a exam nei laklo lai te eroin angayin anchun zamanga gym picnic spot cinema hall le swimming pool te po hemi hun chung hian kharlai lokri turani. Mizoram University chuan April ni thum thleng class suspend ri na tur thupek ati chuak boka office pa ngai ro dor theya hon chun zom ani thungang. Health Minister Dr. Arlal Thangliana hova sarkar mi poimo te vo ina aizola thukhomin Chief Minister Puzoram Thanga an background nuwa he thutluk na hi an siama shileng darzel tur khwa khirna dan the Epidemic Diseases Act 1897 THAWHTANNIN mi pui pun khom na mun khana thupek hi siam turani a thilom dana zirin heng zirna in sang te hon hun tur hi la rel thatle theyani ang sarkar enkol district hospital sang le private le kaushan enkol damdo in zongzonga mi pui pun khom khap mek chu chun zom zel ni se ti an rel boka mi pui te po pui pun na nai vaya omlo tur le pui pun na akal lo turin an ngen no na residential institution le home sang te po pon lama changa tlo phallo ni se heng huna te hian lut thar anomani po in an tak sa sel na din mun uluk taka endik masak ni se an ti ani kaushan sanga COVID-19 chungchanga sha tur poimo mithiam ten inven na atana poimo ti tur le ti lo turan duan chwate inzirti ran rel boka Mizoram kaushan shwai tu committee MKHC kaltlangin Sunday sikula inzirti na hi march ni somni pahnia nei turangen ni se an ti ani. Health Minister Dr. Arlal Thangliana chuan college sang principal tele MZU hotu te alo biak ron to thwasoya Chief Minister abiak ron nuwa shileng laka him theina turin college le zirna in dangte kharlai lokri chu andu dana ni thwasoi thutkhom na ai hian Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. ZR Thiamsanga Chief Secretary Pulal Nun Moya Chuang le Health Secretary Puh Lal Eng Moya Baka Department Chen Khat hotu te antelani. Congress Party in COVID-19 laka inven na tur le henat na in Mizoram alo thlen pala in enkol na tura Mizoram sarkar malak na te andu khoplo le ti an soi khovela mi sa nga chuangin an thi pui to coronavirus COVID-19 do turin rampum hwa patan rwal anga izia in politics in beina atana manandu lo ti Congress Party hian an soya heti rwal hian sarkar malak dan chu andu khoplo le ti an soi Congress Party hian atir lama vaireng te a endik na mun pakhat chau siam wanga mi pui zin vei wak ten harsat na nasatak an to kha sarkar wa manna fel tok lo zia lan tir tu ani anti a zirtom nikalta atanga sarkarin endik na mun siam bel dan po afel lo hlenia soin endik na mun siam bela te hian thingdol nursing school a nurse zirlai engemusat an duty tir baka nurse zirlai te hotur hian dentist doctor pakhat le ayush doctor pakhat chau da anni ati a mi pui an chi ai to nu le program poimo tak thulani meklaya Mizoram kot chwa bera dentist le ayush doctor ho nurse zirlai duty tiran ni chu sarkar in thlada zia lan na nia an sha thon soya sarkar chu vaireng te man ro thazok medicine doctor le nurse puitling zirlai rwal ni lo arang thei ang berada turin an phuti an soi health department in helpline number and the arin health report an pek official ten an lo chan dan za pui om tak social media lama darpo puyanti thu Congress Party hian an soya health department chu rang taka anin siam that ngalan du ti an soya India mar chaka state tamzok in COVID-19 and fiana call an nei vekto laya Mizoram sarkarin tun thlenga ala nei ve theilo po makanti thule Mizoram sarkar chu hethil ngai ven harlutuk deunia an sha thuan soi Myanmar ne na inrina international border kharna mun then khat abikin seha district ate Mizoram police te duty lawa civil mi marathalai pol marathitli pi te duty tiran ni po makanti thu Congress Party hian an soya Myanmar lamnen intithiam lawa in swal boy na hial athlen phania soin
sarkarin ati turati lawanga an ngai ti an soi Congress Party hian he shileng mek dang tura Mizoram sarkar malak na te athat tok phot chuan theitop chua thlop anin huam rengti an soya norkal chop reng angai don ani ero chuan mi pui himnan theitop chua sarkar nor turin anin ring rengti an soi MZP President Pubi Vanaltanan Bairabi Zopai Huam Chunga Musulman Biak in Sakchun Zomani to Andu Lo Thu Soyin Matharlak na Aum Le Chuan Zofa Te Chol Buk Saturin an Thok Chuak Ngal Don Ti Asoi Voina Aizo Press Club Thuthar Thedar Tu Te Ankom na Pubi Vanaltana Chuan Mizoram Chief Minister Masaber Pucho Chunga Leilet Muna Zofa Te Chol Buk an Sak Assam Police Le Forest Department ten an Chia Sak Dan Le Zirlai Le Thuthar Thedar Tu Chen Khatin Kutan Lo To Dan Te Asoya Chantunei lova anom lai le Mizoram sarkar an ngai chan reng laya tun naya zopai huam chunga musulman biak insak hun rei to tak chol san to a matharlak anile chu an sha thiam lo thua soi Pubi Vanalta na chuan zirlai polin ram hum halna tura bairabi zopai muna chol buk sakan tumachanga sarkarin malak atumna asoi te chu atak thleng to se ti chu an du dan ani thua soya ramri chungchanga sarkarin adin core committee in lekha poimo lakhom tura MZP ati angin sarkarin an thlen to ti asoya heti laya tun thlenga bo zuina a om lo chu an sha thiam lo thu soyen sarkar chuan in phen na tur chawa core committee din nia an ngai to thu asoya in rem na po ngai poimo lovin asamin mathar an la le chu an ngai thiam lo hle ti asoi MZP president hian ramri chungchang chu chief minister le home minister po tum engemo za tan lo soi pui to thu soya sarkar tharin core committee adin po aringam to lo ti soyin pile puwa tanga mizo te lwa chin ram chu chan zel ani lo nan MZP chuan malak zel atumani ati a rabichin felani a ramria boina om to lo nan zopai bul baibon tlanga police outpost da thwai turin sarkaran photho soyin state ten om laka doi zo ka tran reng ngai lo turin sarkar chu in wat sei se an du ti asoi ZPM Secretary General Puke Sabdangan Local Council le VC in Thlanna nei tura Congress ne na tho hawa VC member number ti tam ain maldinatlin lo ngampo athazoka maldin turanin mu zo lo na a chuan din lo ngampo ala thazok thauti an ngai dana ni thwasoi voina ZPM chungin khoma thu soin Puke Sabdanga hian Congress Party chu Delia to chan tur an tia vai ta ka wangin Mizoram Congress mi puitam zok chuan MNF belbul ngot chu an she si a ZPM an ngai event ani ati a thingtlang lama Congress ho tu ten an mi te wi be na atan ZPM ne na tho ho tur thu an soya hei hi adar sak em awangin ZPM amal din tur thu chu puan angai pha ani ati a Congress in an mi te wi be na tur rem chang an siam sak chuan an mani bok atwa tu tur an ni le don ti chu ZPM ho tu ten an shia a ZPM mal din tur thu puan thwai atul pha ani ati Puke Sabdanga hian ZPM in ngana lungphum nge tak chu kalphung thar mi pui sarkar ani ti asoya ZPM in kumkhat or MLA ala nei chau chungin aizol khopuya ZPM tlinna bial parukle thingtlang lama ZPM tlinna bial ni ate animele ten an fan mangat na an tho chu mu thein alangsar ngalani ati a ZPM MLA te chuan an development fund nei te mi puitan an mangzel dona party fanatan cheng khat po hek an tum velawani ati a unit nen in thurwala sum siam nana man po an rem ti lo ti soyin mi puilung oina thama masona na tho zel an tum ti asoi Puke Sabdonga hian khovel tiral khel tu COVID-19 chipui laka inven na man ruwa le na tur sumpo sarkarin anei hlei theilo ni ina soya mi pui zirtir na tur publicity fund da po state sarkar abwai hle nia soyin then om state vela phwat chop kut huai hot nana cheng noi zatel khorel tak te kha awiom hle ani atibok RFL Miss Mizoram sangni somni zir sangpui ne na Thansang and Sons Auto Division 10 Yamaha gearless scooter Fasino 125 FI vo in khan an hlan hemi pal hian Miss Mizoram sangni somni ta na bwat sai ke zayani a Yamaha dealer VIP Purobot lerem ruat chuan Mizo thalai ten theina sang tak an nei chu Mizoram mai ni lo rampon thlenga pho chhuak theitura
tran lak tu la ti thwas soi Miss Mizoram sang ni som ni zir sang pui hi first runner up Zomuan pui fa nai le second runner up lalmuan sangi te pa ka Zonet ayo le Miss Mizoram sang ni som ni organizing committee ayo 10 an troi o mani Miss Mizoram sang ni som ni title sponsor RFL importer EcoSafe Mizoram 10 first runner up le second runner up ta na an pek RFL Royal Wardrobe po vo in khan lanan ni a RFL importer EcoSafe Mizoram hotu pu Joseph Kelal muan pu ya chuan Miss Mizoram te chu an kalzel na tura du sak na hlanin Mizoram tan asang thei ang ber thleng tura in wa chai turin afuyani COVID-19 laka Mizoram ahim theina tura zin ho mani in lama tomri tura ti home quarantine na da za chu mi za somli paruk antling to a anjinga pariat chuan anin khung shan hun chung turan mangzo to Health and Family Welfare Department chuan COVID-19 khovel mun sang sangaleng mek chungchanga mi puite an himtlan theinan mundanga changa Mizoram lo lut abik takin COVID-19 len na muna changa lo ho te chu in khung sang ri tura da zelan ni ti an soya hetianga in khung sang tura ngen te hi sarkar thu zoma pon lama chuak lo turin an ngen nona sarkar thu oya thataka thopui turin mi puite an ngen ani COVID-19 ve anom thula ZMCA enkol na mun tur buat sai chu Health Minister Dr. Al Thanglianan a enfia COVID-19 rin hlel da shan na turte kholbun na tur mun mate tulbi ka helicopter man angai po a atum na turte ICU MRI room le CT scan te a enfia ZMCA hian COVID-19 ve om thula a enkol na mun tur DRTB isolation ward khumsom thum om na ruak manani a damto si innama hola phalsi lo tetan khumsari ruang manani a room te pot nat na shik a chwa lo na tura thwa mani a doctor le nurse te dam lo te lu na le chwa na tur a shan veka sia mani ICU a hian khum pasari man thein a omani nimina ZMC tlo tu Dr. Thangte a hian khovel tiral khel tu COVID-19 laka ral khel dar wak ani to ti asoya pathiani po soi theilovin malak chunzom atulta ani ati a Mizoram chu shipui tong thei reng din huna a oma wangin thil tru le mamo om ang angte bwa chai lok angai thu soin COVID-19 laka Mizoram a him theina turin NGO ko san sang sang le sarkar tho ho na tha a om chu lom omati thwas soi Government Zirti Residential Science College in vo in khan COVID-19 laka mi pui him thei dan tur zir ho na an buat sai he shileng mek laka inven dan tur le adar zen lo na tura ti tur le ti lo tur thil chi sang sang te community medicine lama mithiam Dr. C van khoma thuziak be chanin anjir hawa Mizoram mi pui nol pui ta na sha thiam ol sam tur zonga duan COVID-19 laka him thei tura mi pui an fim khur dan tur tar lan na thuziak chi sang sang an tlang zara hen thuziak te hi social media lama thedar turin an duanga chuta chuan pong pochi ai lova fim khurero atul thote kutfai taka silfo atul thote kutfai lova mit nar le ka te khoi a him lo thote no thleng le thil dang te in man trom lo a him thote midang te ne na in chi bai lo a him thote khule ha chhiau do na ka le nar hup apoi mo thote mi puizi nga om tam lo a him thote tar lanani Chief Minister Puzoram Thangan Naguma Bil Khotlira Waime General Conference Thlenna Tur le Rest House Sakna Tur vo in Khan Atlo in Khompui Thlenna Tur Bil Khotlir Khel Mual Panna Kong Siam That Ngai a ena Tuna Kong Omsa chu Alen Tok Lawa Wangin Kong Thar Siam na Tur Ruang Man chu Chief Minister hian a en puya Bil Khotlir Park Jaibol Dan Tur le PNE Department Aram le Health Center te a en Ngalbok Chief Minister hian Mual Khang LPG bottling plant tlo in IOCL hotu tenen he plan team man ani le theidan turte an soihova Petroleum and Explosives Safety Organization PESO endigna nunung berin aput ang thiltul then khat siam belangaya wanga na chol lailok chu chunjamani le theinan theitop ma alak tur tho Chief Minister hian a soi Chief Minister hian scholarship khotchunga sarkar malak na sang te atlo boka PWD hunte District Hospital khumza omna tura ruang man na tele khochung kong ti zau turte a ena Thingdol Nursing School Polytechnic le Sechona Social Welfare Department malak na te atlo bok Chief Minister hi FCS and CM Minister Pukela Rinlian le Serlui Bial to MLA Pularin sang ralte ten antroy o mani Transport Department chincha danin motor khalphalna driving license lem sang chuang mananito kumtina mantrin lir theiche swal na laka himna tura inzirtir na hapta road safety week honna atarla na ni danin driving test paltlang lova cheng sang thum vela le thei anga
soi om chu transport department in an chui chianga dan bo chetu te chu thu boy siam sakan ni transport department soi danin department in dan anga apek chwa license te chip phum ani to a hi transport department IT cell la tanga ti nunani a license lema chuan chip omma se kholin achiar theilawani road safety week honna in khomi transport minister puti jelal nun tluanga pisa a ne ani a thupuya dan zom hi himna ani ti manani a tunthani somni pahni thleng man turani transport minister hian thilti thei ni du wanga dan zom fam kim lova thilti tumban san angaya ni ati a sarkarin vengseng vek loma se mi maltinin ma ni le midang te tana himna ani ti sha a sarkar dan le kai shwaina siamte anzo mangaya ni ati kumsang ni sompanga atanga sang ni sompakwa kumnga chungin Mizoram lir the che swalna sarkarin achin chha danin tum zathum sompasari athlenga mi zathni somsari pakwa anthi a mi zathum somriat pali an hliamani road safety week manchungin no tolerance checking kalpuyani dona traffic le transport department in ashanin lir theite an endik donani Marchak State IOC hotu G Ramesh and Mizoram petrol pump pakwa hon thar antum te vo in khan thu thar the dar tu te akom na a asoi G Ramesh chuan kumin chunga an machoble malak na kalmek zinga oil thale thiang lim jong mi puiten an don theidan tur chu ngai poimo a atelti asoya digital lama masona atan an pump noya oil thu nei tu te tan e-receipts an bek chwa theito thu te mobile apps smartphone atanga petrol pump omna mun le oil manzat shat theina le debit le credit card angchi man theina turte an mani dor tu te mamo thil dang te ti ma son chhome kani thwasoya UPI emo card emo manga oil la tu ten aman pa ngai aya za asoma tloma an le theina tur an ro man thu te asoya sarkar kumliam ta kumsang ni sompakwa sang ni somni chungin Mizoram sarkar sumboma che an la khom cheng vai bel che somriat pariat an chung lut ti asoi Sports Minister Purovat Romoy Roite in Aizo South 2 wam chunga a department malang na turle tho mekte a huna tukin khan a enfia thakthing YMA Zolbok ti changtun dan turte badminton hall siam dan turte khotlang shrai tu te nen an soi howa salem venga futsal ground siam na turpo a design le a sen so turte ro man turin department how tu te Australia Minister Hian Rajiv Gandhi Stadium Bula Sports Hostel chengnoi zariat senga sakmek potlo in an na tho dan te a enfia bok Minister hi Horticulture Development Board Vice Chairman Professor F. Lalnun Moya MLA MC Councillor Pusi Thansang aten an Troy Omani. Chakma Autonomous District Council la VC in Thana ne izota ka BJP ticket at Tlantlin mi za som pali te lompuina income Kamalanagara ne yani lompuina income mi BJP MLA Dr. BD Chakma BJP National Council member Punirupam Chakma le BJP District President Pualak Bikash Chakma ten an manpuya CIDC VC in Thana a hian BJP hian seat zanga som paruka seat za som pali an la ane Vain khanai zola kolum library Celsius degree somni pakwa point panga ani a avo library degree som pariatane naktuk thole ni a chuan kolum library Celsius degree som thumvel avo library degree som panga velani urinane zingdar nga le minute somni paruka ni chhuaka nga tlaidar nga le minute somni pakwa a atlale ang